Dende a banda de música de Arca queremos dar boas grazas polas mostras de garimo que estamos recibindo. Somos conscientes de que son tempos difíciles, así que, coa axuda de Eroski City de Arca e de Gals Eroski, queremos lanzar unha campaña solidaria de doazón de alimentos para o Banco de Alimentos Rías Altas e Cáritas de Arca. É moi sinxelo, simplemente tedes que bailar o son de Mozos do Penedo, gravarvos e compartilo. Xuntos consigamos que un baile sexa un quilo. Únete ao Mozos Challenge da banda de música de Arca e axúdanos a conseguir alimentos. Imos explicarche paso a paso. Busca o Noso Mozos do Penedo en YouTube. Grábate bailando a muñeira. Comparte en Facebook ou Instagram etiquetándonos a nós. @banda de Arca. E pon os 2 hashtags da campaña. Mozos Challenge, un baile un quilo. Por cada baile que consigamos, o Eroski City de Arca e Gals Eroski doará un quilo de alimentos que irán ao Banco de Alimentos Rías Altas e a Cáritas de Arca. Recorda, @banda de Arca. Mozos Challenge é un baile, un quilo. E Gals Eroski doará un quilo por cada baile que consigamos. Entre todas e todos podemos axudar. A que esperas? A bailar! E non olvides retar a teus amigos e amigas.